this? Okay. So saya harap everyone stay fokus sebab this topic sangat-sangat bantu you all kalau you all faham. Kalau ada part topik ni yang you all rasa tak faham, tak jelas, tolong raise hand and tanya. Terima everyone. Baik. Okay. So before saya start, saya nak tengok energi semua orang kan. Tolong jawab soalan saya ni boleh tak? Okay, jom boleh tak semua kita open mic? Okay. Ni, men, how, ma? You all kena jawab macam ni tau. How, hen how, fi chang how. Okay? Kita try sekali lagi. Okay. Ni, men, how, ma? So how tu adalah baik, fei chang how sangat baik. Sorry, hen how sangat baik, fei chang how sangat baik. So macam tu dah ada excellent. Alright, so kalau semua orang dah ready, jom kita nak start topik kita hari ni, which is topik yang sangat saya rasa membantu everyone. Saya harap semua orang stay fokus sebab topik ni akan bantu you all monitor balik. Oh, no wonder lah kenapa saya tak dapat. Okay? Okay, so dekat sini topik kita akan menentuh tentang macam mana kita sebagai inviters, kita sebagai brand officer nak jadi seorang inviter yang produktif, sebagai BO yang produktif. Kan? Sebab orang kata apa, BO yang ada hasil. Tak adalah depan Zoom 9 sampai 6, by end of the month, 7 hari bulan tak ada gaji. So kita tak nak jadi inviter yang macam tu. Kita nak jadi inviter yang kita stay depan Zoom 9 sampai 6, kita commit dengan kerja kita buat tugasan kita sebagai brand officer, by end of the month, 7 hari bulan kita dapat income yang sepatutnya kita deserve it based on effort yang kita dah letakkan. Alright. So dekat sini kita akan share macam mana consistent invitation creates daily results sebenarnya. Consistent invitation creates daily results. Success isn't about working harder, it's about working smarter with proven system that transform part-time effort into full-time result. Okay. So maksudnya macam mana? Oh, kenapa ya hari tu Mr. Fu cakap kena work harder ni, work smarter pula. The reason is sebenarnya before kita jadi work smarter, kita kena work harder first untuk kita faham everything, untuk kita tahu everything. That's why you have to work hard untuk move your kerja kepada work smart. Setuju tak semua orang? Boleh tak kita terus? Boleh tak terus kita shortcut? Boleh tak kita terus shortcut? Tak boleh, no shortcut. No shortcut. Thank you Mila. Betul tak? Kita tak boleh shortcut. Sebab dalam apa-apa kerja, bila kita buat shortcut, normally, shortcut tu dia jadi kurang sempurna. Result dia tak akan sama dengan yang full cut. Macam tu kan? Yang full dengan shortcut, dia punya impact tak akan sama everyone. So that's why kita kena work harder untuk occupy ourselves dengan all the knowledge. Semua knowledge-knowledge kita yang perlu tahu. Untuk kita kena excellent, everything pun kena excellent. Dan kita try to arrange kerja kita kepada benda yang lebih smarter. Kerja dengan work smart. Macam mana nak work smart tu? By able to have a good knowledge untuk kita jadikan jalan kerja tu lebih mudah. So dekat sini saya akan share lah macam mana daripada work harder to work smarter. Alright. And walaupun contoh kita ni full time, sometimes kita pun admit, kita tak 9-6 sampai Zoom pun. Sometimes in between kita akan pergi urus anak, pergi settle anak, pergi masak, pergi itu, pergi ini. That's why walaupun kita macam tu, kita nak result kita still result yang macam orang full time. How? So kat sini lah yang saya nak share. Especially mereka yang kat sini ada yang semi, betul tak? Ada semi, ada yang part time. Benda ni pun sangat membantu you all. Alright? Okay, next dekat sini. Okay. So dekat sini kita ingat balik. Kita punya role as a brand officer. Kita ni apa? So saya nampak kat sini ramai yang salah faham. Kan? Kina open mic, Kina nak bantu saya baca ke Kina? Kina nak bantu saya baca? Alamak, tertekan. Boleh je Kina. Dalam lawan mic tu, jom kita baca. Jom, bantu saya baca Kina. Di mana? Ya, pada atas. You are not selling. Betul. You are not selling, you're connecting people with opportunity that can change their life. Your job is simple, strategic and scalable. Okay, set Kina. So dekat sini kan you all kena ingat, tugas kita adalah marketing officer. We are not presenter yang akan close the sales. That's why kerja kita bukan buat selling. Tapi kita connecting people, kita buat networking, kita approach people untuk memberi mereka peluang yang boleh mengubah kehidupan mereka. Menjadi kehidupan yang lebih baik, enhance their life. Okay.
Kita punya kerja simple saja sebenarnya. Macam kata Kak Fiza sebut kan, tugas brand officer ni adalah kerja paling senang tadi yang pernah Kak Fiza face, betul tak? Yang saya ingat lagi lah sharing Kak Fiza kan, dan saya agree with that. Sebab tugas kita sangat-sangat mudah. Benda yang sama je kita buat. Kita ada strategi kita. Macam mana strategi kita? Plan A, plan B, plan C, betul tak? Dah ada strateginya. Dan benda yang kita boleh scale. Maksudnya, untuk buat satu-satu plan tu, dah kena buat berapa. Everything is actually scalable. So, you all tak perlu memikirkan untuk fikir, aku nak buat apa lepas ni, aku nak buat apa lepas ni. Tak ada. You just follow the guideline yang kita dah bagi. Tugas kita yang pertama adalah invite people. Reach out to your network daily with genuine invitation to learn more about the opportunity. Maksudnya dekat sini, kita kena touch every single network yang kita ada. Kita punya FFC, kita punya stranger, kita punya media sosial, orang kita connect, everyone dekat sini. Sebab everyone adalah kita punya potential student. Okay? Everyone adalah kita punya potential student dan kita kena invite mereka dengan genuine. Maksudnya ada tak orang yang sebenarnya, saya ada contact listing ni. Saya ada listing nama dia, saya ada email dia, saya ada everything. Saya key in je lah. Ada sebenarnya kita ada je dapat tangkap. Kita dapat share lah some fake invitation. Dia cakap dengan adik-adik dia, jom, korang bagi sini email sini. Bagi sini email korang apa semua, waktu you all pergi daftarkan. Tak okey lah. Walaupun family members kita, walaupun orang kita kenal, kita invite mereka sincerely, genuinely kepada kita punya event. Regardless AMC atau KDB, as pengawas apa, kita punya FFC ke, as kita punya close friend ke, siapa pun mereka, kita invite mereka sincerely untuk bantu mereka. Untuk mereka belajar apa sebenarnya peluang kita beri pada mereka. Bukan sebab, tak kira, kau adik aku kan, kau akan belajar juga, kau akan masuk juga, kena itu juga, paksa-paksa kan. Tak okey lah. Sometimes benda paksa tu dengan in a good intention okey lah. Tapi kalau paksa macam nanti kan kalau macam officer cakap apa ni, jangan daftar tau. Korang dengar je. Jangan macam tu. Siap pesan pula jangan daftar, jangan enroll. Jangan macam tu tau. Alright, yang kedua, share peluang, share opportunity, present the benefit clearly and authentically. Focus on how to solve real problem. Share peluang kepada kita. Kata bukan kita nak present, kita ada offer cost 299 bla 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 bla, tak. Tapi yang kita masukkan present kat sini, you can present apa kelebihan AMC, apa kelebihan masuk OKTV. Kalau mereka belajar Mandarin ni, apa mereka akan dapat? Contoh, sebagai engineer, dia banyak liaise dengan Chinese client, dia banyak liaise dengan Chinese supplier. So dengan able to speak Mandarin, apa yang boleh bantu mereka punya kerja? Semalam one of my team members tanya kan, CL, my PS ni, dia nak belajar Mandarin. Chinese sangat pentingkan itu surname. Okay, boleh bantu saya? Okay. Dia kata, saya punya PS ni nak belajar Mandarin sebab dia nak bantu memudahkan cakap dengan pesalah Cina yang tak faham bahasa Inggeris. Okay tak benda tu? Dia bukan sebabkan pesalah tu, tapi untuk memudahkan kerja dia, betul tak? Okay, so kita kena bagi tahu the real things, apa yang kita boleh solve mereka punya challenge. So that's why kita invite, janganlah fokus itu ini je kan, benda yang kita nak je. Tapi kita kena tengok apa sebenarnya benefit yang kita bagi pada kita punya potential student towards opportunity yang kita bagi pada mereka ni. Bila mereka belajar Mandarin, apa yang membantu mereka? Apa yang kita akan solve mereka punya problems. Okay, then next kat sini, let system close. Trust the proven follow-up system to handle the rest while you focus on consistent outreach. Kalau dulu kan, saya adalah mahasiswa yang tak suka buat follow-up. Tapi saya akan buat follow up lah kalau PS tu tak attend. Maksud saya follow up yang macam mana? Follow up untuk closing. Biasanya benda tu saya tak suka buat lah. Sebelum saya masuk Konkuan kan, saya memang benda yang saya tak suka buat adalah follow up closing. Sebab untuk kita follow up mereka, buatkan kita punya closing, nak kena memastikan mereka bayar, kredit card semua susah, betul tak? So benda tu adalah benda yang saya tak tahu. And saya suka dekat Konkuan ni sebab every single department dah ada mereka punya roles masing-masing yang kita dah train. As inviter, tugas kita marketing. Kita invite people to the free class ataupun taklimat ringkas. The next department, Lauscherman, yang akan tutor, yang akan ngajar untuk kita punya AMC. Kita dah ada department presenter kita, A4 kita, yang akan bantu kita, memang kita train mereka, expertise ke mereka untuk buat closing. So you just trust them. Kalau you all just follow up, macam mana kelas malam, happy ke, okay ke macam mana, itu adalah follow up bukan untuk buat closing sangat sebenarnya. Itu adalah follow up untuk tanya feedback. Bantu you all tak sebenarnya benda tu? Setengah inviter dia gunakan benda tu, pijak dia screenshot, nanti itulah jadi testimoni, betul tak? See, kita dah bantu ramai student, dia happy dengan kelas kita. So this is a testimoni juga sebenarnya.
Okay, bila you tanya macam tu, follow up macam tu, follow up kita bukan sampai follow up kita minta payment tau. Tapi follow up kita untuk kita bantu student ni dapat belajar Mandarin. You kena trust the process. You kena follow. Percaya pada FO. Doa pada FO kan yang dah present. Mereka akan bantu kita present kau-kau. Sampai dah tak ada boleh present. Up to lowest cost. Okay, kita kena percaya kepada tutor yang ajar pada untuk kelas AMC. Yang kelas mereka sangat happening yang buat student kita fall in love dengan kelas kita. You have to believe in the system. Kalau student bayar half payment, bayar deposit, you have to trust our SFO, collector untuk buat collection you. So every single flow kat Kongkuan ni kita dah ada satu sistem yang memudahkan everyone. Okay, so kita just play our rules the best. Sebab saya rasa kita dah lama tak remindkan benda ni kan. Which is as officer, brand officer, you have to play your roles level best. The best version of you as a brand officer. Ingat, your approach is to connect, bukan convince dia. Just connect dia, share peluang dengan dia. Authentically build trust. Sebenarnya you adalah untuk, orang kata apa, you nak build trust dengan dia. Sebab apa kalau you jujur, you secara ikhlasnya cerita tentang apa yang kita boleh offer, dia akan rasa trust dan daripada pressure. Kenapa saya cakap macam ni? Kita pernah tak pergi satu kedai, asalnya tak nak beli apa-apa pun. Tapi because of this assistant kedai ni, layan kita dengan baik, cakap apa yang kita dapat dengan macam tu, tiba-tiba kita terpengaruh. Ada tak? You rumah? Terbeli juga benda kita asal tak nak beli. Ada experience macam ni tak, Rifan? Ada. Ada kan? So this is the real story lah. Sometimes, macam Mr. Ful cakap, kita tak perlu convince dia untuk enroll ke apa. Kita cuma gunakan perkataan pernah terfikir. Pernah terfikir apa? Sebab nanti ada si Pak Mat yang akan bantu untuk persuade dia. Pujuk dia. Cuba kita bagi peluang dekat dia. Kita bina trust kat dia. Kita layan dia dengan baik. So every single leads yang masuk, jangan ada double standard. Jangan ada bias. Tak kisah siapa background dia. Boleh semua? Okay. Boleh. Boleh kalau saya laju cakap tau. Si Amehu ni memang cakap laju. Laju dan si Amehu tak boleh berpisah. Tiada. Okay, next dekat sini. Kita kena aware dengan kita punya daily target. NBO Izati, boleh bantu saya baca? SD NBO Izati. Set realistic goal based on your availability. Even part-time effort create momentum when you stay consistent. Part-time, 1 until 2 invite per day. Perfect for those testing the water or balancing other commitment. Semi-BO, 3 until 4 invites per day. Building momentum while maintaining other works or responsibility. Full-time, 5 until 8 invites per day. At maximum effort for those committed to making this their primary income source. Remember, 1 invite equal 1 chance. Every connection you make is a potential success story. Start with what manageable and scale up as you gain confidence. Okay. Saya tanya Izati. Izati setuju tak dengan ni? Setuju. Izati pernah face tak? Beberapa hari tak ada invitation, Benar. momentum loss. Benar. Benar. Betul kan benda ni? Sebenarnya yang paling kita nak jaga adalah momentum. Sebab kalau pun you part time, walaupun you semi, kalau you rasa, oh saya semi tak apalah, ada invitation ada, tak invitation tak ada. Saya semi je, saya BO part time je, ada adalah tak ada tak adalah. Momentum akan loss. You full time sekalipun, oh tak apalah dia tak invitation, bukan dia tak invitation pun, sesekali tak invitation, okay kot. Don't rasa okay dengan keadaan yang tak okay. Okay? Jangan rasa okay dengan keadaan yang tak okay. Sebab bila one momentum kita dah lost, habis. Macam contoh kita bawa kereta lah. Kita tengah laju ni, sedap ni. Tiba-tiba satu depan kita depan kita ni, tiba-tiba dia buat slow. Kita terpaksa tekan brake dan kita terpaksa slow. Kita nak build balik momentum, kereta laju, senang ke susah? Everyone yang pernah drive. Ya, susah betul tak? Kita dah sedap ni bawa laju. Tiba-tiba one this car dekat depan kita yang dah tiba-tiba dia slow. Kita dah biasa bawa 80, 90, 120 kan. Tiba satu kereta 60. Momentum terus down, betul tak? Nak pick up balik kereta, dia akan slow. That's why kita kena jaga momentum. Kalau you buat part time, you tak ada invitation langsung, you tak akan ada result juga.
That's why as a part-time brand officer, at least satu code invitation is a must. Sebenarnya juga dengan semi. Kalau semi kan, you all semi. Yes, you all ada kerja hakiki, tapi at the same time dekat sini adalah benda yang you nak ada income. Kalau you pegang sebagai part-time, you jadi sebagai BO, tapi tak ada income tu adalah benda yang you rasa tak ada rasa apa-apa, there's no point. But you datang kat sini buat part-time, buat sebagai semi, you nak ada income at least to support your additional kata apa, atau ikan tambahan. So make it happen. Jangan sekadar macam buat asal boleh, tak. Okay, dan as a full timer lagilah, is a compulsory, jaga momentum, buat betul-betul 5 ke 8 invitation sehari. Macam mana cara sekalipun jangan bagi diskaun dengan diri sendiri. 5 paling minimum, 8 is the best you really top inviter. That's it. Kalau kita ada satu mindset yang, tak apalah, saya dah buat cuba baik dah, tak ada 5 dah buat macam mana, sangat tak okay all. Ubah your mindset, sebab what we think, what we feel, itu yang akan interpret. Setuju? Selagilah pukul belum 11.59 malam, never give up dulu, buat yang terbaik minimum 5 as a full timer. Okay everyone? Boleh tak siapa yang satu buat okay dengan ni, tulis 5. Siapa yang semi, tulis 5. Siapa yang part time kat sini boleh tulis 2. Siapa yang dekat sini bukan semi BO boleh tulis 4. Boleh tak saya nak nampak numbers ni? Okay. So saya nampak lah ada yang semi, ada yang full time. So dekat sini kan. Okay, good. So you all kena alert dan kena aware you punya direction mana. Kalau you tak aware direction you kat mana, you tak hit at least ground target ini, you tahu tak you tak ada income nanti. Sebab kita fokus you untuk ada at least commitment allowance, which is kita punya attended. Sebab percayalah bila ada invitation, ada attended dan akan ada sales. Kan? So kita kena ada invitation dulu. That's why jaga numbers balik. Boleh semua? Kalau you rasa macam OKTB asyik tak jadi je, then sekarang ni kita memang push you all untuk buat AMC. Send numbers. AMC tak ramai orang. You send AMC ke OKTB ke sama je sebenarnya. Sebab both event akan bawa ada result. Yang penting kita sendiri kena stay fokus dan send numbers. Kalau kita send numbers setiap hari, percayalah one fine day akan tiba masanya setiap numbers yang you send tu akan ada sales, akan ada attend. So kita kena build the habit first. Right. So next dekat sini. Okay. Invitations. Okay. Invitation is your foundation. Without reaching out, nothing else matter. Okay. Use platform where your audience already spend time. You all memang kebanyakan guna WhatsApp, betul tak? Untuk communication, untuk you punya full talk. Betul, Ma? Betul. Betul. And 3 platform wajib ni, jangan tinggal. Saya tahu ada setengah-setengah inviters, you all adalah generasi sekarang, tak guna Facebook. Tapi you all kena tahu Facebook banyak generasi-generasi yang 80s, yang 90s, kan yang 70s, yang dah ada stable income, yang ada buying power. That's why you all tak boleh tinggal Facebook. Okay, Instagram. Kenapa kita cakap Instagram? Sebab Instagram kita boleh identify potential student kita yang ada lifestyle. Yang OOTD banyak, dia punya lifestyle kan, mewah ke, biasa-biasa ke. That's why kita boleh Instagram. And majority generasi sekarang gunakan Instagram. And kenapa LinkedIn? Sebab LinkedIn mereka flex, mereka punya position. That's why lebih mudah kita identify PS yang quality A++. Kenapa Kungkuan pilih FB? Kenapa Kungkuan pilih IG? Kenapa Kungkuan pilih LinkedIn sebagai platform wajib? This is the reason. Sekarang you all faham kenapa? Mimpai lah, Ma. Baik. Alright, so sekarang ni, since kita punya AMC belum cukup penuh, kan? Belum melimpah ruah sampai we want more. Kita pernah tahu satu masa dulu, AMC nak hantar, kena tunggu 2 minggu. Kena tunggu seminggu sebab AMC sangat-sangat full pack. But now, AMC kita tak full pack lagi, everyone. So why not kita jadi orang yang menyebabkan AMC ni full, kita hantarlah seramai-ramainya kita punya PS. Simple je, kita promote the free 2 hours mini class. Nak try? Sebab ini memang trial class. Mr. Fumu dah bagi green light untuk kita gunakan sebagai trial class. Then go ahead. Keep it casual, curious, and low pressure. You all kena tahu tau, kalau you buat posting dekat Facebook, you buat posting kat Instagram, you all tak boleh lah terlalu macam scripted. You tak boleh terlalu skema. Sebab platform Facebook dengan platform Instagram adalah platform orang bersosial. Bila orang bersosial, cakapnya casual. Betul tak everyone? Betul.
platform casual, you cakap skema, jadi tak, Amy? Tak. Tak jadi, betul tak? Sebab Tak. orang akan rasa macam, macam seram je kan. Orang bersosial, gelak-gelak, happy-happy dekat media sosial. Lepas tu, tunjukkan mereka punya, the other side of mereka di luar waktu kerja. Tiba-tiba, you all skema kat situ. Tak kena lah. Tak kena gaya. Jelas tak everyone? So, that's why you check balik you punya posting. Posting kita mesti ada engaging. Mesti buat orang rasa macam interesting. Mesti buat orang rasa macam, wow, menariknya dia ni. Kan? That's why nak pilih dia. Something like that. Compare dengan you buat kat LinkedIn. Sebab LinkedIn kita memang approach professional person. Betul tak? People. Betul? Kita memang fokus pada engineer. Kita fokus orang yang high, orang kata high position. Dan itu kena formal. Bermula kepada scripted macam tu lah. Okay? So you kena faham lah. Platform yang casual, you kena casual. Platform yang formal, you kena formal. You kena identify. Sama juga kalau you pergi trade ke, you pergi what we call it, TikTok ke, lain lah, lain. Melainkan kalau TikTok you jenis TikTok yang memang tengok benda-benda ilmiah, kan, benda-benda yang tak ada happy-happy, tak ada huha-huha, go ahead, buat formal. Tapi kalau TikTok you memang ada mixture of orang benda happy-happy, benda-benda lawak, benda-benda yang some good, update semasa, bukanlah sangat yang terlalu formal, dan make it casual. Kita pun cara posting. Jangan terlalu skema. Sebab orang dah penat bekerja yang scripted, yang terlalu fokus formally. Tiba-tiba masuk posting you pun formal, dia akan jadi double pressure. Faham tak? Macam saya kan? Kalau saya kerja dah, saya rasa dah macam-macam pelik kan. So bila saya pergi media sosial, saya nak something yang tak burden my head. Jelas tak everyone? Yang boleh buat kita lose like sikit bila kita nak media sosial. Setuju tak semua? Setuju. So you kena jadi seorang macam tu. Kalau you as a orang yang tengah scroll media sosial ni, you nak tengok posting yang macam mana? Itulah posting yang you kena buat. Everyone. Put yourself in PS shoes for you to know what to post and what they will like, to read, to respond. So benda ni yang you all kena buat. Dari situlah you all akan dapat more invitations. Cuma sebelum nak buat posting tu, kalau boleh, kalau you rasa tak sure dengan posting you, takut ada mislead ke sebagainya, refer kepada leaders. Okay? And next dekat sini adalah kita punya call yang kedua, iaitu promote. Kita nak kena promote yang macam mana? Maybe saya nak menjemput kejap ya. Sebab saya tak nampak sebua kan. Maybe Vanisha, boleh? Vanisha? Boleh. So untuk promote, post 2 hingga 5 kali, 2 to 5 times daily. Consistency beats intensity. Regular posts keep you top of mind without overwhelming your audience. The next one is share lifestyle content. Show the benefits, not just the product. Demonstrate how learning Mandarin transforms lives. Highlight real benefits. Focus on career growth, cultural connection, and personal development opportunities. Next is use genuine testimony. Real stories from real people resonate more than perfect sales pitches ever will. Okay, siap-siap Vanisha. So everyone, setuju tak dengan ni? So siapa yang tak sure kan, sekali boleh take note. Macam mana kita nak promote? Kenapa kita tulis 2 ke 5 kali sehari? Sebab ada setengah-setengah kita punya media sosial masih baru. Bila masih baru, kita tak boleh terlalu masif, terlalu agresif. Terus nak buat, nak kerja senang kan? Saya nak kerja smart, nak work smart, nak kerja senang. Sekali post 10, 15. Ataupun sekali post terus 30. Sebab apa? Nak work smart tadi kan? Nak terlalu work smart sedangkan media sosial kita masih baru. Contoh kan? Sebab tu, tidak, saya punya platform kena restrict. That's the reason why. So dekat sini pun kita dah mention, you kena post 2 ke 5 kali sehari. Dan secara konsisten waktu yang sama sampailah algoritma dalam media sosial tu baca you punya algoritma, baca you punya niche. Tu je. Kalau you kerjakan pun, kejap pagi, kejapkan petang, kejapkan malam, asal boleh ikut dan saya sempat saya buat, tak sempat saya buat. Saya buat benda saya sempat je. Tak okey. Sebab benda tu akan buat you punya algoritma susah nak baca you. You susah nak baca you punya niche. Dia susah everything. So you akan dapat benda yang messy jugalah. Sebab bila you kerja messy, everything pun akan mess up. Okay. So that's why you kena ada consistent. And dekat sini lifestyle. Kita kalau jadi seorang yang nak membeli barang, lepas tu kita nampak orang tu asyik cerita balik-balik cerita pasal produk. Balik cerita pasal produk. Kita rasa macam stress tak?
Terlalu hasil, betul tak? Terlalu hasil kan? Zaman sekarang bukan zaman hasil tau. Dulu yes, zaman hasil. Sekarang orang lebih suka soft selling. That's why kenapa kena ada lifestyle. Zaman dulu, scammer tak semacam sekarang. Sekarang scammer macam cendawan tumbuh. Kalau you all sendiri tak share you all punya lifestyle content, you takkan dapat engagement yang bagus, you takkan senang dapat trust, you takkan senang dapat like. That's why Mr. Fuzo cakap sebenarnya 80% adalah lifestyle, 20% adalah marketing. So you tak boleh fokus asyik-asyik menu class. Share lah sikit Mandarin Challenge, macam nak pronounce. Kalau boleh share Mandarin Challenge yang ada sound, yang ada suara supaya mereka boleh practice. Kan, lepas tu pergi pula kepada apa you punya hobi. Kalau kata contoh you suka memasak. Okay, hari ni nak fikir masak ni lah. Siapa nak, jom saya sharekan resepi, contoh. Dia nak tengok yang you adalah wujud. Tu je. For people to trust you. Seorang yang actually wujud, bukan scammer. Bukan orang yang pergi pinjam gambar orang lain, jadikan profil dia, itu adalah scammer, betul tak? So, kita kena ada lifestyle tersebut. Okay, and kita boleh highlight the real benefit. Janganlah asyik kita fikir kita punya kepentingan diri kita. Saya suka sebut jual ikan. Jual ikan tu apa? Selfish. Okay. Direct translation adalah jual ikan kan. Sebenarnya adalah kita jaga, kita ada perasaan apa? Penting diri sendiri. Maksudnya kita just promote sebab kita nak PS datang dan invite. Kita ada attend cukup lah. Tak okey lah. So kenapa you promote? Kenapa PS ni kena belajar Mandarin? Apa yang benefit untuk dia? You kena share lah. Mereka punya career growth, cultural activities, personal development. Sebab apa saya cakap macam ni? Sebab saya perasan kebanyakan inviter kita, bila you all buat full talk, you all terlalu ikut scripted full talk tanpa you all baca apa PS punya concern. You tak act accordingly untuk PS punya response. Jangan jadi macam tu. Okay, be the active listener, be the active reader. Baca PS punya concern, baca PS punya sharing, then you react accordingly. Fokus dia apa? Untuk mereka you share the real career development, career growth kat sini. Mereka belajar Mandarin, mereka dapat promote to higher level. Mereka dapat belajar Mandarin, mereka dapat pergi pada cultural connection. Mereka lebih faham kan bangsa lain punya culture. Betul tak? Okay, mereka dapat belajar Mandarin, mereka dapat develop mereka own personal skill, tambah language skill, lebih besar mereka punya peluang yang lain. Something like that. And use genuine testimony, thankful tu kita punya. Kita dah tak fikir dah nak guna testimony yang genuine. Sebab apa? Sebab Kungkun dah provide, betul tak? Kita ada tak student video testimony? Banyak kan? Kita ada tak kasih testimony student yang boleh bercakap Mandarin? Ada mah? Ada. Ada. Kita ada tak video-video student kita yang buat self introduction dalam YouTube? Yo mah? Ada. Yo. Kan? Ada kan? Siapa yang tak ada tu pergi cari. Ada. Kita ada setiap hari Selasa, saya sendiri yang buat direct assembly. Kita akan share student feedback daripada pelbagai background. So banyak. So you all tak fikirlah cari testimoni yang bukan-bukan, tak payah nak reka-reka, tak payah nak cerita-cerita, buat apa? Buat some storytelling. Kan? Cerita fantasi tak payah. Dah ada dah semalam. Mr. Kat ada kelas dengan siapa everyone? Malam Mr. Kat ada kelas dengan siapa? Jacqueline Victor. Boleh guna tak testimoni tu? Boleh. Boleh tag tak Jacqueline Victor dalam you all punya posting? Boleh. Jacqueline Victor nanti dia punya followers akan dia punya fan akan. Okey, Bik Najah tolong. Walaupun suara saya tak pelik tu. Tolong Bik Najah. Okey. So kita gunakanlah kita ada KJ, kita ada siapa lagi? Kita ada Elizabeth Tan lama tak ada dekat kan. Tapi those influencer macam kita gunakanlah. Kita utilize lah benda tu. Genuine testimony tu dah ada dah. So how kita nak pergi share benda ni? Cuma nak diingatkan lah gentle reminder untuk semua orang, jangan jadi spamming. Sebabkan terlalu banyak benda yang nak share, you pergi share semua orang, semua benda dekat kita punya potential student. Jangan sebab you akan buat rasa annoying dan you macam mana tahu, you umpama, you pergi berperang ni, you nak pergi berang. Tapi you dah beritahu dah, hai, saya ada bom nuklear, saya ada bom tangan, saya ada kereta kabel, kabel pula. Apa? Kereta yang ni kan, yang ada peluru ni, ada itu, ini. Kita ada pistol macam ni, saya ada senapan macam ni, saya ada sniper macam ni. You dah beritahu dah semua you punya strategi. Senang tak you punya musuh nak melemahkan you, nak jatuhkan you? Senang tak? Senang. Senang kan? Macam ni je.
That's why bila kita jadi inviter, bukan semua weapon kita akan share sekaligus. Kita akan share weapon kita step by step. Contoh, parenting challenge dulu, apa yang kita ada, kita punya influencer, everything part by part. Share step by step. Tak sure macam mana nak guna, tanya leaders. Okay Alright. Next dekat sini. Yang ketiga adalah daily action. You have to remember, no invite, no result. Maksudnya, saya nak 5,000 tapi invitation saya tak ada. Saya harap adalah miracle yang jadi. Tak akan jadi, everyone. Tak akan ya. Janganlah bermimpi untuk ke bulan. Kalau effort tu tak ada daripada bawah. Okay, so maybe kat sini saya nak menjemput MBO Alif, boleh? Bantu saya baca. Boleh? For Consistency. 3, daily action. No invite equal to no result. Consistency is a rating. It's the only thing. Your mood doesn't dictate your actions. Your commitment does. Show up even when you don't feel like it. 1 daily action, 1 consistent action every single day with sporadic bursts of activity. 7 weekly routine with habits that last through repetition and commitment to the process. 30 month of growth, real results emerge after a full month of uninterrupted effort. Success belongs to those who show up regardless of how they feel. Discipline overcomes motivation every time. Okay, saya MBO Alif. So dekat sini faham tak? Saya tanya Alif lah. Alif faham tak maksud? Consistency bukan segala-galanya, tapi the only one. Alif faham tak kat situ apa dia? Okay, saya tukar term macam ni Alif. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Alif faham tak maksud term ni? Okay. Apa yang Alif faham dengan maksud kalau duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. Maksudnya apa, Alif? Semua benda sekarang perlukan duit lah. Kita free lah. Maksudnya macam ni kan, betul tak Alif? Maksudnya walau apa cara sekalipun Alif kena ada duit lah. Betul tak? Sebab kalau tak ada duit, apa benda pun tak jadi, betul tak? Sebab everything perlukan duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Nak tak nak Alif kena ada duit tak? Kena. Kena ada lah, betul tak Alif? Sama macam ni. Konsisten bukan segala-galanya, tapi the only thing. Maksudnya apa cara saya pun konsisten tu kena ada. Sebab without konsisten, takkan ada invite, takkan ada result. Itu je. Betul tak? Sebab tak ada konsisten, tak ada momentum. Bila tak ada momentum, tak ada everything. Consistency is not everything, tapi this is the only thing. Nak tak nak, you kena ada consistency tu. You tak ada consistency tu, tak akan ada result. Okay? Sebab mood kita ni, manusia ni ada mood tak? Perempuan ada 99 nafsu, betul? Mood kita kejap berswing, kejap akan boleh marah, kejap akan bertemper, kejap akan jadi macam ni, kejap akan jadi emosi, kejap akan sedih, kejap akan mudah down. Manusia kan, kita ada mood kita, betul? Kalau kita layan mood kita, sebenarnya lepas kita dah okay in a good way balik, kita akan rasa mood kita tu sebenarnya kacau kita tak? Yang paling impact dengan impact mood kita yang okay siapa? Yang paling besar impact kalau mood kita tak okay, siapa yang paling besar impact dia sebenarnya? Pernah terfikir tak everyone? Contoh. Ifah kata, Ifah kata tak apalah, hari ni saya tak ada mood lah, saya sedih lah, kucing saya hilang kat sini. Contoh lah saya bukan kucing saya hilang, saya tak ada mood nak buat kerja hari ni. Leaders, minta maaf leaders. Saya tengah jiwa kacau ni leaders. Lepas tu, bila orang lain semua dah dapat result, dapat dikenalkan, tiba-tiba Ifah kata, kenapalah saya layan mood? Kalau saya betul-betul buat hari tu, at least kan saya dapat juga duit. Pernah tak jadi macam tu kat you all? Pernah tak kita rasa kalaulah saya boleh putar masa balik? Pernah tak kita pernah ada dia macam tu? If only I can turn back time. Pernah rasa tak buat saat macam tu? Pernah. Pernah kan? Tipu kalau tak pernah. Betul tak, Mai? Betul. Sebab this is almost normal human being. That's why saya cakap sometimes, walaupun mood kita tengah tak okay, walaupun mood kita tengah sangat tak happy ke everything, kita kena belajar push diri kita. Sebab mood ni dia tak menggambarkan kadang-kadang mood kita tak okay, action kita tak okay lah. Detect tu maksudnya dia tak menggambarkan action yang patutnya ambil, tapi commitment. You commit kau
you betul-betul set, you ada komitmen you kena settle, you akan buat. Apa jadi sekali pun you akan buat. Betul tak? So apa? You kena commit benda ni. You kena buat. Betul tak? Contohlah, kalau macam contoh saya tanya Mai lah. Mai, apa rutin Mai setiap hari yang Mai tak boleh tinggal? Kalau dari segi kerja, wajiblah buat DMO. Tak, macam segi as a normal life. Mai dah kahwin? Dah. Ada anak? Belum. Okay. Apa aktiviti yang Mai memang tak boleh buat? Mai masak setiap hari? Tak masak. Tinggal berdua kan? Lagi jimat betul. Okay, saya tanya Mai Tapi lah. rutin hari-hari wajiblah kemas katil, lipat kain, basuh baju. Okay. Cuba satu hari, Mas tak buat seminggu benda tu semua. Boleh tak, Mas? Mai. Tak boleh. Mai rasa macam, tak apalah, ini aku tak ada mood lah. So, nak lipat kain ke apa benda. Tak lah, biarlah baju timbun. Boleh tak, Mai? Tak boleh, serabut nanti. Lagi serabut, betul tak? Betul. So, this is the thing. Kalau normal life, kita boleh fikir macam tu. Kenapa dalam kita sebagai invited, kita tak fikir macam tu? You all nampak sekarang? Tak everyone? Normal life kita rasa bila kita tak buat benda tu, dah tak boleh lah, kalau aku tak buat nanti kita sabut. Tapi bila kita buat invitation, tak apalah, hari ni tak ada rezeki aku nak buat invitation, nak macam mana? Tak apalah. You boleh kata tak apalah, you bagi discount to yourself. That's why I said, kalau you betul-betul ada komitmen, aku kena dapatkan at least 5,000 income bulan ni. Aku kena dapatkan 3,000 income bulan ni. There's nothing can stop you to produce the numbers. Jelas? When kita punya komitmen, apa yang kita nak tu, kita memang dah determine, kita akan cari 1,001 cara untuk kita pastikan setiap hari kita ada invitation. You have to show yourself. Itu saja. Bukan sebab bila rasa nak buat, bila rasa nak buat, tak nak buat. No. That's why consistent kena ada. So kita start dengan first action. Daily action first. First daily action. One consistent action every single day. Dia akan beats kita punya sporadic ni, maksudnya benda yang tak tentu, yang kita luar jangka. Okay? Dia tak ada benda-benda surprise activities. Kita buat satu benda yang konsisten. Kita buat setiap hari selama 7 hari. Dia jadi weekly routine. Dia jadi habit. Dah senang dah. Benda yang kita dah biasa buat, macam tadi dah saya kata dengan Mai kan, bila Mai kata satu hari tak buat, dia rasa macam, kenapa apa benda aku tak buat, rasa tak best tak? Rasa hari tu tak sempurna. So this one kita kena repeat. You buat benda yang sama je sebenarnya setiap hari. Bukannya you buat benda satu yang benda yang baru, you kena fikir, gosok ada, hari ni aku nak buat apa macam mana, tak payah. Everything dah ada dah, you follow je. Okay, bila you boleh buat konsisten setiap hari, selama 30 hari, the real result akan emerge. Mungkin mula-mula you buat sekali, you baru nak betulkan balik kan? You akan rasa macam, alah tak ada pun result. Sabarlah, konsisten dulu buat. You tengok masuk minggu kedua. Start dah dapat masuk, dah dapat result. Minggu ketiga, terus boom. End of the month, pop. You are the top sales. You are the top sales for yourself. Pecah rekod diri sendiri dulu. Boleh? Don't compare yourself with other people. Compare yourself with you yourself. Contoh macam Zuhar kan. Mungkin Zuhar sebelum ni tak pernah dapat income 5,000. This time, income 5,000 is yours. Pecah you punya own personal record. Okay? Boleh? Kita gagal yang lepas tak buat, so kita akan gagal kat sini. Cuma kita kena clear our mind, clearkan balik cup kita, everything kita start from zero, back to basic. Everyone. Saya tak kata Zuhar, saya tak kata sesiapa pun kat sini. I referring to everyone. Okay? Untuk kita very sukses, kita kena clear cup kita balik. Alright. Okay? So next kat sini adalah 3-step invitation flow. Ingat ni je. Master the simple sequence and you will have a repeatable formula for every outreach. Keep it natural, not scripted. Ingat tau. Kita dah ajar dah you. Jangan ada scripted. You punya copywriting kena ada hook. Start with something that grabs attention. Use curiosity or relevant pain point they experience. Kita dah ajar banyak kali dah. Saya just ingatkan balik dah. Kena ada copywriting yang ada hook. Bukan, hi anyone, ada siapa yang minat nak belajar Mandarin? Ada siapa yang pernah sertifikat belajar Mandarin? Dah. Boleh PM saya. Free class disediakan. Nota free and free 2 jam dan nota disediakan. Tak okey baik. Tak okey kan you all. You kena make sure that something yang selalu face, contoh selalu face dengan barrier language language barrier. We have a solution for you. Something like that. Attract people punya attention. You ada ChatGPT kan? Gunakan ChatGPT. How can I attract my audience? Macam mana saya nak buat hook yang impactful? Gunakan ChatGPT kalau kita kurang ideas. Kita present the opportunity clearly that what do they get? What does it matter? What is valuable? What is specific? You nak offer MC. Kenapa mereka kena join MC? Apa yang mereka akan dapat dengan join MC? You nak offer general copywriting untuk bagi kepada OKTB. Kenapa mereka kena bagi OKTB ni? Apa yang mereka dapat dengan bagi OKTB ni? So, dia kena stated clearly. Kenapa mereka kena belajar manding kat kita? So, this is what we mean by offer. Even kita 2 je, betul tak? MC OKTB. Bukan banyak pun. Betul? And kena ada call to action.
dah buat copywriting best, dah offer yang best, lepas tu tak ada apa-apa call to action CTA. Macam mana orang nak kata? So, lepas baca you punya iklan tu, so what? So, nak tahu detail, reply, comment me. Nak tahu detail, play say war. Something like that. Interested in the free class? Comment yes, something like that. You kena ada call to action. Okay, the secret is keep it simple, natural, authenticity, connect faster than perfection. Ikhlas, keikhlasan, tulus, dia akan connect people lebih cepat daripada kesempurnaan. Tak payah fikir, oh aku nak kena perfect ni baru aku okay. Tak payah. Buat je. On the way, you akan belajar what is the best way sebenarnya. Right? And dekat sini, siapa yang kita patut invite? Maybe dekat sini, Mai lah, Mai. Dah lalas saya sebut nama Mai tadi kan? Mai, bantu saya baca, Mai. Okay. Who should you invite? Target people who genuinely benefit from learning Mandarin. Quality over quantity always win. Working adult, professional seeking career, advancement, business opportunities, or personal growth through language skill. Self-improvement seeker, lifelong learners who actively invest in developing new skill and expanding their capabilities. Aspiring Mandarin seekers, anyone curious about Chinese culture, planning travel or wanting to connect with Mandarin speaking communities. Setuju tak? Everyone, segmen ni. Ada tak you all jumpa PFPS yang nak belajar Mandarin sebab dia nak, saja je nak develop skill, saja sebab dia suka belajar language. Ada tak? Ada. Ada kan? Sebab saya nak BEW, saya nak brand ambassador briefing setiap minggu. So saya tahu memang ada PS yang macam ni. Dia bukan nak belajar Mandarin sebab kerja sangat pun. Dia kata dengan saya apa? Oh, saya kerja tak perlu sangat sebab staff saya semua Melayu. Tapi saya nak belajar ni sebab ni. Ada je sebab dia sukakan language. Dia belajar sebab apa? Sebab dia rasa macam seronok dengan Chinese speaker bercakap. Dia rasa macam saya nak belajar sebab apa? Sebab saya rasa saya nak layan drama Cina, tengok Shuai ke, Heng Piao Liang kan, Man Yu kan. Nak nampak yang orang kata apa? Nak faham tanpa tengok subtitle. Dia tengok subtitle kan dah kacau fokus kita, nak kena tengok sambil baca subtitle kan. Tak nak dah benda tu. Nak dengar lagu-lagu Chinese yang sangat best tu dengan ada lebih feeling. Sebab apa boleh faham sendiri. Tak payah refer subtitle lagu. Betul? So ada tak people macam ni? Ada. Ada yang memang betul-betul pasal peluang kerja. So that's why you kena tahu, you kena target siapa yang betul. That's why kita gunakan term pernah terfikir instead of berminat. Okay, jelas? Okay, next dekat sini, do it now. Send 5 invites today. Don't wait for the perfect moments. There isn't one. The best time was yesterday. The second best time is right now. Jangan tangguh dah. Lama lepas tu lepas lah. Yang lepas tu dari sejarah dah. Starting today, start into yourself. Aku tak boleh end the day lesser than 5 invitations sehari. Ajar diri. Cakap kat diri sendiri setiap hari. Hari ni aku kena buat invitation. Paling tidak invitation. Hari tidak invitation. Janganlah. Saya dah buat dah. Tanpa dah tak invitation. Saya dah cuba dah tak invitation. Sebab you tasbihkan benda tu. You cakapkan benda tu. You berdoakan benda tu. Betul tak? Kata-kata itulah doa betul semua. Aku kena ada invitation ni. Aku kena ada invitation ni. Macam mana pun aku kena ada invitation ni. Aku ada challenge. Pergi cari KL. Leader saya dah buat macam ni. Putok saya macam ni. Sangkut kat sini. Macam mana ni CL boleh bantu tak? Tak ada leader. CL ada. Everyone boleh bantu you. Okay? Boleh? Okay? Build action builds confidence. You take action. Every time you invite, you set increase your comfort and skill. Momentum compound with consistent action. Saya nak tanya dengan Ellie. Ellie ada kat sini tak Ellie? Ellie ada ke? Kalau tak Ellie, Amy. Amy ada tak Amy? Amy Mailik ke? Betul. Ah. Amy, sekarang dah berapa lama kat Kumpulan Amy? Setahun lebih. Setahun lebih. Saya tanya Amy lah. Amy yang mula-mula join Kumpulan dengan Amy yang sekarang, full talk mana lagi okey Amy? Sekarang. Kenapa Amy? Kalau macam first dulu, dia macam scripted sikit, macam robot. Macam robot. Macam tak concern dia punya sharing kan. Kita lebih macam nak close cepat.
How you grow Kira yourself dibanding kepada full talk yang scripted, yang tak okay, sampai full talk yang sekarang. How you grow yourself into that level right now? saya join training Hmm? di IT setiap hari saya tengok and Mhm. then sharing full talk daripada my team lah. Apa tu Okay. team member and then Okay. kalau macam saya rasa macam saya ada lead tapi tak dapat invite semua, saya akan minta leader tengok saya punya full talk lah Mhm. macam mana, nanti dia orang akan komen lah biar Alia akan ajar. So Okay. daripada situlah saya improve, saya macam macam ni sini. Okay. Satu soalan saya. Awak buat full talk hari-hari tak? Full talk hari-hari maksudnya macam kalau ada lead Hari-hari buat ada full talk, betul tak? betul. Bila hari-hari ada full talk, awak tahu mana awak punya kelemahan, dari situ awak belajar, awak tanya team, betul? Dari situ kita betul. improve, betul? Maksud dia kat sini keyword dia adalah hari-hari ada Full talk. full talk. Bila kita hari-hari ada full talk, kita learn something tak? Belajar. Belajar. Nampak tak? Thank you, Amy. This is Okay. the thing. Hari-hari ada full talk. Kalau you ada hari ada full talk, ada hari tak ada full talk, lepas tu nak mengharapkan full talk you memang bombastic, fantastic, everything tick semua, supaya result you tu dah dapat sampai apa-apa, tapi full talk you tak improve, full talk you masih scripted, full talk you masih kaku, full talk you masih macam robot, there's no point. Yes, at the first place macam Amy kata, kita base mula full talk kita macam robot sebab kita learn, nak fahamkan flow, nak tahu macam mana rules, betul? Dah tahu rules, you punya soft full talk akan lebih smooth. Sebab apa? Bila you dah ada belief, you dah tahu dah full talk dia membantu. Automatically full talk yang dulu mula rasa keras, dia akan rasa lebih lembut. Sebab apa? Kita dah ada belief, kita dah ada trust, kita dah hafal, benda tu dah jadi air dalam kita dah. So benda tu akan lebih impactful. Start before you ready. Waiting for confidence is backward. You kata tak apalah, saya belajar nanti saya buat lah, nanti dah pandai saya buat lah, nanti saya pandai buat lah. Dalam marketing, orang yang macam ni tak akan pergi jauh. Orang dalam marketing, try and error. Do je. Belakang cerita. Tak okay, kita learn. Macam Mr. Ken sebut. It's either you win or you learn. That's it. Kalau you tak dapat hari ni, you belajar. Okay, kat sini aku kena improve kat sini. That's it. There's nothing lose. Betul tak? You bukan gagal pun. Tapi, you sebenarnya tengah belajar. Waiting for confidence is backward. Tak payah tunggu yakin orang buat. Tak payah. Take action dulu. Confidence akan flow naturally. Macam Amy sekarang ni, saya rasa dah lebih confident buat full talk. Betul tak, Amy? Betul. Kan? Sesekali biasalah nak manjakan tajuk kat inviter, tajuk kat leaders kan, macam ada full talk ni, tiba-tiba rasa blank kan. Itu normal lah. Itu normal lah. So at the one point, sometimes kita pun nak juga perhatian sikit, betul tak? Itu normal. Tapi I would say that Amy dah tentu dah okay punya full talk sekarang. Small step matter. There's 3 invites today, beats planning and 10 invites tomorrow. You start progress. Kalau sebelum ni kita tak pernah consistent invitation, hari ni start invitation. 3, 5, 8. Every day you improve yourself. Jangan static. Static kill people. Static kill momentum. Static kills you sebenarnya. Okay? Boleh semua? Okay. Last spotlight ni kat sini. Boleh. Okay. Dah. Okay. Start now. Simple je. Start now. What to expect? You all kena tahu Mr. Fu selalu sebab benda ni. Kita tak kata 10 orang kita dapat invite. No. Rejection is normal. Objection is normal. And expected dah. Kita dah tahu dah. Kita sendiri pun bila kata, cik nak try, cik nak try, cik kat sini kita dah offer, kita kata sometimes kita nak tengok dulu, dan tak ada. It's okay. No. Not at the moment. Normal lah. So you have to understand. Rejection, objection adalah normal. Blue tick adalah normal. Kalau orang banyak kita blue tick, orang reject kita go more. That's it. Next. Janganlah emosi saya dah touch 15 orang. Tak ada orang pun kata yes. Maybe you bukan sebab kena touch 15. You maybe kena touch 30. Sebab bukan semua orang sama. Ataupun maybe you kena check balik macam mana cara you approach. Macam mana feeling masa you approach. Benda impact tak? Impact. You kena tahu tak semua orang kata yes. Kalau contohlah kalau semua orang boleh senang senang je kata yes, macam tu senang lah. Saya pergi je dekat Nabilah. Hai Nabilah. #elite Nabilah. Lama saya tak nampak Nabilah kan. Saya senang kata kat Nabilah, Nabilah awak comel lah. Boleh tak awak jadi partner saya? Mesti Nabilah pelik. Apa hal ke perempuan betul tak Nabilah? Kita akan reject betul? Normal lah. So rejection is normal. You kena faham tak semua orang akan kata yes. But the few yes response are enough. Daripada 10, yes saya berminat. Daripada 15, yes saya berminat. Okay lah. Daripada no. Kita tak fokus orang yang kata no. Orang yang tak respon kita. Orang yang kata yes. Orang yang dah ada initially.
tekan link kita, orang yang dah respon kita punya approach, make sure that orang ni kita boleh invite. Simple je. Saya tak suka dengar tim saya kata, saya dah approach 10 dah tapi tak ada respon. Saya tak dengar yang tu. Saya nak dengar yang ada respon ni, you dapat invite tak? Faham tak everyone? Backwards. You fikir orang yang tak respon you stress buat apa? You fikir kenapa orang yang dah respon you, orang yang tekan link you ni, orang dah PM you, orang yang dah komen dekat you punya, orang yang dah komen dekat you punya content, orang yang dah komen dekat you punya slate, orang yang dah like you punya slate, orang yang dah view you punya slate, kenapa you all tak boleh invite? Ini soalan dia. Bukan tanya pada mereka yang tak ada result. Tanya benda yang dah ada nampak signal, tapi you tak boleh invite. Why? Ada tak yang kena improve? Apa tak yang pada saya perbaiki lagi? This is the thing yang you all patut tengok. Your goal is not universal acceptance. It's consistent outreach that generate qualified interest. Kalau you memang betul-betul konsisten, you outreach everyone, you jumpa semua orang, you akan nampak betapa maknanya you telah berjaya break your own punya comfort zone. Okay? Jangan tunggu sempurna. Hari ni 5 invitation, reach out 10 people right now. Nak dapat 5 invitation, pergi reach 10 people at least. Daripada 10 at least 5 dapat invite. Pergi buat posting terus. Siapa yang tak buat posting, buat posting. Start before you feel ready. Peluang tak selalu ada. Peluang tak menunggu. You kena grab that opportunity. Okay, your future self will thank to you for taking action today. Percayalah. You buat action today, you buat tukar apa yang pernah you buat sebelum ni. Yang lepas is lepas. Starting today, start the new version of you. You will feel that nanti, next time, your future akan cakap, nasib baiklah aku ubah. Kalau aku tak ubah, aku stuck aja kat situ. Nasib baiklah aku macam ni. Kan? Mungkin lepas ni Bian Najwa dengan Bian Nina kata, nasib baiklah si Amir push kami pergi Beijing. Kalau tidak, kami pun tak ada kat sini siapa kami hari ni. Something like that. Faham tak everyone? You have to create some reason to make sure that your future self thank to you. So far, okay? Semua? Good? Okay, good. Okay, Okay. good. Okay, Dekat good. sini. Okay, sekarang sini. Saya akan announce. Saya akan announce. Saya akan announce. Whoever get 5 invitations today, PM me directly. Screenshot your invitation. I give you something. Okay? Dengan syarat 5 invitation sehari. Untuk hari ni. Okay? Okay. Ada 119. Boleh. 119 ni lah dapat 5 invitation, tak apa. Saya willing. This is my investment. This is my, orang kata apa, sedekah untuk semua orang for your encouragement, for your motivation today. Okay? Invite je di invitation. Malam pukul 11, pukul 9 pun tak apa. PM saya. Saya bagi the whole day. Good. So kita ucapkan kongsi Mila. Terus dapat satu invitation kan. So 4 more to go. 4 more to go So saya harap esok invitation saya nampak hijau. Okay? Alright. So I think itu sahaja perkongsian saya hari ni. Saya harap benda ni membantu everyone. Stay focus. Jangan lupa tau. Everything is start from us. Kita yang decide di mana destinasi kita, bukan orang lain. Our fate is based on our action. Kita memang boleh berserah. Kita memang boleh tawakal. Tapi kita kena letakkan usaha dan ubah apa yang patut kita ubah. Alright? I think that's all. So I would like to invite back kita punya host, BM Rina dan juga BM Najwa. And before that, make sure that BM Najwa dan BM Rina boleh tak bantu saya untuk share balik 595 punya formula, poster, and everyone dekat situ kita get back balik kepada kita punya 595. Konsisten 595. Kalau kita tak boleh buat 595, at least 353. 3 platform, 5 method, 3 dia 3. Kalau kita tak boleh juga yang part time, 2, 3, 2. 2 platform, 3 method, 2 dia 2. Okay? Tak faham apa yang si Ando cakap ni, 595 lah, 353 lah, 232 lah. Refer your leaders. Your leaders akan mahu tahu. Mereka tak jawab, you refer saya. Kalau saya nak share hari ni, nanti pukul 11 kita tak boleh lagi training. Ni pun dah 10.30 kan. Saya harap apa yang saya share hari ni membantu everyone. Thank you so much for your attention. Thank you so much for mereka yang bagi response. Okay? Lepas trial class. Macam mana dah awak dengan Dan and convince PS yang tanya pasal harga lepas trial class? Okey, kalau mereka yang dah lepas trial class tapi mereka macam tanya pasal harga kan, kita jangan jawab tau. Cakap, oh maksudnya hari tu dia punya attend presented tak Adilah attend presented tak Adilah? Present. Okay, kalau mereka yang macam ni kan, I see. Kalau nak tahu detail course, mungkin hari tu cikgu kurang jelas kan, maybe saya boleh set kan
satu session, short session dengan launcher semula. Nanti boleh buat GSS. Jumpa student sekejap. So Adila boleh screenshot, hantar dekat presenter yang present hari tu, minta presenter untuk buat short session dengan dia. Untuk kita present 10. Memang ada tau PS yang kita presenter, kita explain. Tapi sebenarnya dia tak faham. Masa FA4 explain. So dia kena jumpa one to one, explain detail sikit baru dia faham. Ada je macam tu. Okay, kita rasa ramai je invite dapat GSS. PS yang belum join AMC. Okay, macam ni Adila. Kalau PS yang belum join AMC, maksudnya dia nak tahu pasal detail harga kan, you convert lah from AMC pada OKTB. Oh, faham. Kalau Cik memang insist nak tahu tentang kos kita, normally untuk student yang nak tahu detail kos kita, kita akan highly recommend untuk join kita punya short briefing session dengan kita punya launcher. Dekat situ nanti launcher akan share kos yang kita ada in detail termasuk duration. Let's say you have others question, nanti launcher boleh direct tanya. Dan sesi ni sekejap je dalam 30 ke 40 minit. Macam tu. Convert dia from MMC kepada sesi taklimat ringkas. Okay, Adila? Kalau Adila tak sure, Adila boleh screenshot, hantar dekat saya. Nanti saya bantu jawabkan. Tapi Adila jangan forward pula mesej saya. Adila kena copy and paste lah. Tapi saya nak tengok dulu full talk. Siapa yang tanya full talk kat saya, dia kena hantar full talk. Saya tak jawab dengan benda-benda macam ni sebenarnya lah. Cara saya, you kena hantar full talk. Sebab sometimes saya tak tahu apa you cakap kat atas. So saya kena betulkan balik. Sometimes benda tu. Okay? Itu je. Nanti kan tak habis saya jawab semua kat sini kan. Saya invite balik lah BM Najwa dan BM Rina. Siapa yang record boleh bantu stop record.